Halo guys, jo, ini bang Hadi, new vlog aku bang sudah deh. Ini एकदम pandian nih Hadi, aku kisah ngepol. Famous na ni pangan cepat lang kalau. एकदम Hadi. Hello, ke famous na ni. Lalu, famous nih. Lah, kalau no ko blog salong ni ada ni ada. Mohor na cepat lang dun. Ate ke alang lita no lom ke patu krung lo. Oh, Nasi nahi tumta asap ke support ke nang shot. Kata ni lita support dun ko. Nan ke ni lita support kan ini bom lo jo. Nasi nahi tumta please do subscribe and like. jo, aku kue lah ya, lagi. Asal nak ada ya, like, comment, subscribe, ya ke kena kok. Tapi ini yang mana ini tunggu natong ke namanya. 8 jadi, ini jadi, jo. Bang Tom, Bang Ho, Bang Proxy ni Bang Merkiam ni tu yang itu jadi dah mesti lagi. Dia pun tu best, dia pun tu mana sekarang kelaman po. Kata kau soal apa ni? Tahu? Kalau macam le mah, komen lang. Tinggal deh. Hero mah hero deh. Hero biar beda nih ke, macam ni kan itu tak. Akhirnya ke hero ke ini dong deh. Lah, एकदम तो लो बते सिंपल से है ini ha lain mana deh jipo to rum ngidam gat jipo to marum ngidam di tenang lang oh ni jipo mana tenang bade non cu et sini tunggu lang lo एकदम okan एकदम Sunday di spesial okan cu et ya mana baru माने जिनको तो माना था खान थे माने डायरेक्ट ला पूरा एकदम बांगी पता खान थे लोग itu lah pusi barpu mau ledak surprise di dalam dia orang ya ini ledak lam hindi keluar lang mipik lagi yang lang muka एकदम keluar hindi आलू की सोची ला नहीं लगता keluar है dah कौन सा lah orang kemana जो फोटो है दी फोटो शूट चला दे फोटो शूट को लतु कोसोन तो वार में मालांग नो मनंग थान थादे जो अरे लतुम के बांग थमना ब्लैक शर्ट हो पुटा ब्लैक शर्ट इन रे कोन Ang may malang nang tanda deh. Yo, window tayo yo. Ngureng ay deh, flight up tadi. Bang Proxy dah, ini tunggu dah. Ở mức giống ôm này đi ta cũng này gần ta sẽ đèn được Nanti non hedi interesting atau wade na hormoni jawab lah hai hormoni jawab na ada asana hormoni dulu kemana raya di mama cô từng đang học nghe ở đọc lắm lắm rồi người ta đang học nghe rồi mà đọc thì không cho mày đi cái này như này thì không cái mà dalam tay itu sejauh ini.
Jirpo tung kita angkat apa di foto ini? Hengu pine ke jordo, apel pine jordo, tepu samosa cici je. Tal hai ke poro lo non se anco air pes gilang napo. Non ke daerah kita buat ke daerah napo. Cuma eu las samosa ini tum coba om. Non nang ke ke daerah napo pulau. Ke daerah napo pulau. Ano ke daerah napo angke. Card itu napo. Kira nama mana deh? Tiket kantor deh. Oh, lajur putar mau tiket na. Ane, dalam rumah pulau. Mana? Tiket kantor. Mana ini? Train song hang nanti. Tiket tu kalau di Munich aja. Elong aja. Tutup bilang nanti. Pas man kita nak pas tak apa dalam lang. Lilang deh, kali lah. Hello wing mati di lah, lele. Dia cakap pas kita thamda, dia tolak. Kami nak pergi war kita kau ni deh. Mana? Abangnya di kamu, aku kan road pare pulau amat. Ini yang lebih jalur mana? Seperti kamu mahiri, park kita lagi keluar lo memang rong. Lagi kamu paglang tang lato adin kali dia lagi long kai bang. Jo lagi orang kan aku terlalu lagi ya di angkok pin mana kan? Di tanah batu. Masih kamu kau masih di. Ini lagi bagang lah. Kadang puasa kete deh, puasa pas long puasa kete lah. Ini tumpan. Tenang ni cilo, gari alu paklang dengan atau musuh arti mau mari. Angah nanti kele lo, itu cutting ngong mana paklang nanti lo gari alu. Arti kijang long kene, tawar mini. Ini guys, kele lo deh jauh tu non, angah anu. Sama
price. Talang ni. Ni dah aku. Kore nasi. Nang lang dulu deh. Nang lang nanti kili nanti. Jepo turun kita di nang lang. Nang lang nanti guys. Ini सब तो जो है तो landing जी 15 में थी दाम nanti. Guys, itu jo landing ji itu deh. Surprise! Oh my god! Surprise! Foto matu yo, jangan matu deh. Jepo turun na nangal, एकदम आरे किचन किचन मार दियो सलाम लोग दला मत जो नोटा रूम पानी लोग लांगे आरे किचन है जो स्टेशन लो सांका लो फैन सुनर मार एकदम दामों दला जेpo tahun tala एकदम kang samong लो kita मुके जो केमा kita हम पास सुन रहा kita tanya itu selamat dala lagi satu vlog video bangga nanti nonton lo nanti kita sejalan ini sambil like channel subscribe channel share channel nanti ini mantap foto sah misalnya ini pelampon dia pelampon bombo nanti kita isi bak komen sih kalau ini sampai dia lah ya kan ini mungkin kan ini no jadi video kayak puan lo next vlog next tahun